Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor berman kasni. Hak Jingïalehkai football jang ke third division, kebalalong hapok fourth ground polo Shillong, hak sitarek mentau nailur. Kaji kon hak ni kasni keralong hapadang ke kenhon Kerang Sports Club, bat ke kenhon Tynring Sports Club. Hak ni kaji kon ke Kerang Sports Club kelala penpelim no, ya ke Tynring Sports Club da argo lanot, bat yaki gol lathap da Hilsing Kersian, ubalayo bantap ya ke gol hak minit ke basan po, bat ya ke waipat ke gol lathap da unang skam syadab, hak minit ke basan pusan. Kani Jingïalehkai hak ni kasni keralong ke bakloj, Hadien balawai ke kon, na ke jingmi ke jingya kerja hapadang jong Jingïalehkai jong ke kenhon Tynring Sports Club bat ki referee. Bat pairu syadu upot bagi Nongkyrshan jong ke Tynring Sports Club, kelami syamadan ban ketong bat Ktah ketiru ya ki referee berpenyak ya kini Jingïalehkai. Kipat ba kila kena bau referee ulale siliang, hak ni Jingïalehkai. Bangun! Tap mau tap, harus tap. Dia tap balik sini. Bọc vậy bọc, hôn vậy, hôn vậy. Tengah-tengah wei. Bau lu free bola semua belum turun setengah keras. Bat nakaliang ke Patisi TV kelayor ubahnya keren, bat u General Secretary jong ke Tynring Sports Club, ubah Richard Nongspong, ubah lepen pau, bat nakaliang jong ke Tynring Sports Club kisngau diau halor kini jingja, hak kini kisngi, bat ulah kerpat ya ke SSA, bahkan omweng no ya kini kenhon naik Jingïalehkai badangsa. Tulang mangang apun pau ke jing snusi, apa nakaliang jongi kum kinong yalam, kum General Secretary. Ngampoi perkat upai ba umi ko madan. Ko jing sto nakaliang jonga kum General Secretary. Sampai Tynring Sport. Anki nasionan. Tulang mangang apun pau ke jing snusi, apa nakaliang jongi kum kinong yalam, kum General Secretary. Ngampoi perkat upai ba umi ko madan. Nei nakaliang jonga kolong banga ngapersiang ban pencem, ban pensuk. Bat ngami hamadan ban lecim ko ban smang ngi referee mentan ngawan dalam ngam simut kan kono ndai ngaya dai ke. Dan mereka bersusu kolong ba ngakar pa nakaliang jong ka Shillong Sport Asian kabidai bat kan kata division ng pa jong Tynring Sport kan kemusian mekenam ai kan kono kapan. Ya sabikin suspan yang ini mangidang don sa kabikitin. Dan ray kabidai nakaliang jong pa ba e katangi ngim dat kitki. Ngangam dat kitki kum General Secretary. Dai nganga sim ya ka responsibility nakabenta secretary. Dai nakapta pa ba ngam dang kitki. Dai nga sukat pa nakaliang jonga ba kaosyon. Bahkan nung kan ka karay sa kabulong panwen no Tynring na kan ka sa division ka. Kapag ka division 2 na ka rin.